District twafunye omukisa sabbiiti eno ewedde okukolagana ne betukola nabo Ministry of Health ne Coffee abakoleya abajja okutukwatirako okuzuula n'okumanya abakyala baffe abalina kansa w'omuwa gwa nnabaana. Tukoze okumala ennaku 7 naye tuyize ebintu bingi. Kyetwagala okukakasa nti abantu baffe bwe bajja tubajjanjabe nga tubajjanjaba bonna ng'omuntu. Obulwadde obwa kansa, endwadde endala ezitasiigibwa nga sukaali, pressure ne kansa ez'abasajja, kansa owa prostate, ebyo byonna tubikoze. Naye tuyize ebintu bino wammanga nti abakyala baffe baali baalimbibwa nga batya okujja ku malwaliro nti kubanga babagamba n'abaana bamugjayo ne bamuteeka ku lusaniya ne bakeberera awo. Ekyo kyabakola bubi nnyo ne kibatiisa. Kale mu engagement eno gye tubadde nayo abakyala tubayigiriza nti obwo bwali bulimba era si kituufu. Ne tubalaga engeri gye tukikola, ne tubalaga ebyuma bye tukozesa era ne tubagamba bajjenga ku malwaliro. Kutegeera nti gavumenti ya Uganda ne Uganda Cancer Institute ekoze omulimu gwa ttendo nnyo kulaba nti ebikozesebwa ebiyamba abantu okukeberwa kansa biri mu malwaliro gonna gali mu ggwanga. Era twafuna buyambi kuva mu aba development partners ekyokulabirako ekibiina kya Coffee ba Korea Foundation for International Healthcare batuwa buyambi kulaba nti tulina ebyuma ebikebera kansa mu malwaliro gonna gali mu district ya Mbarara City, Mbarara District ne Kampala okuyamba abantu baffe babakebere kansa omugwa n'abaana ne kansa w'amabeere kubwerere. Era nga abasawo baffe nga babakebera ne babazuula muno omuntu oyo alina obubonero bulaga muno kansa agenda kutandika basobola kumujjanjaba mu ddwaliro eryo. Tugezeho kurangwa abantu bahindura omuntwaza eyituresa health seeking behavior. Wano enda kukingira kansa egitoralinda kabonero kona. Waba oliyo emyaka eja 25 kugaruza higuru genda bakureba hamunwa gwanyi nenda. Umwana w'emyaka 9 kwisa nka myaka 14 ubwo nibamuhereza akakato ka HPV ko kusirika endwara egi. Twijire twashanga ngu abakazi abinja bibara ahamuhera barashanga ngu bine kansa baragibakwatamu kansa yakuzire munonga kandi kansa bagikwata erinto nebasa kutambirwa yabe wabo tarasirikirwe. Konka twashanga bitundu cyeka kinana harigana barashanga kansa yakuzire ahabwe ntwaza yitu kurindoka banza wagonda wagerekejwiso watandika kureta amizi mabi umugongo gwa kushasha mwenu kanse ukakurukaho engware kakurekaho ukabona kuzo mwirwarira. Mwenu oburwire bwa kansa ekirabuleta n'akakokoni baketa HPV ninga human papilloma virus. Konka kugira ngo oburwire bwa kansa tutakabutunga ekyo kubanza no kubanza twatunga kakato kakanda kuba kweta ka HPV vaccine nibakira kubutera bari mu primary ninga batakayikize emyaka 10. Waheza kukatunga murebeke nguti wayeterana munonga n'abantu mwene byo bushamba nabo kuba uburwiro obuni bukira kureta kuterana n'abantu bingi mweno kuteraterana nicenda ngo tukoreki tukucendezeho. Ekyo twaheze kukikora nabwe tikikumara nicenda ngo twaheza nabwe tugezeho kuguma tura screeninga no kucebeza tukareba ngo bwakebera buri bwire ochebeze barebe ngo uburwire bweto bwine ninga toyi no bubonero kandi bashanga ubwine babone gukora kikukereze mbazi kwenda ngo uburwiro bwe butariyija kukwata. So ejo niye miringo yo kwetantara uburwire bwo kubanza nagamba no kuvaccinatinga ninga kufuna kakato ka HPV ucyari mutota utakarenze emyaka 10. Ecya kabiri nagira ngo no gukora ki no kwetantara kusha kuteraterana mu bintu byo mbonano. Ecya kashatu nagamba ngo no gukora ki no kucebeza
buri kanya aho bakugambirira ngo cebeze ecyakana wacebize bakashango ino bubonero bwe no kuhereza ki embazi okafuna treatment ninge embazi oburwire butaka kukwasi